Madam nang pori di. Very good. Acha, saga dini lai bata mong namu sumatang. Madam, an mung cuma kayak beri romokol tiba nani. Madam, an mung cuma kau bunu. Am semua hai student le. Hihi, hihi. Oh bosaro kya. Mun khano ke dan nang. Madam, anda hamzah mana nang ok mana ke? Nang kyo ang hamzah nai. Lanya payang ke? Montro. Uma dewi nu tangga. Tapi nai ni. Mane? Madam, bin kong apa ada deh? Nama ku isan sesundi. Salah. Tense koi prokar. 3 प्रकार present tense, past tense, future tense. Kasih ke udahan dulu. Madam, ang mana te nu sadu na hamzah go. Present tense. Te. Nya imango. Nung Bible nu sadu Bible. Makai jago. Past tense. Hai. Ang kana nono bon nu sadu na go. Karid lang nai. Future tense. Salah. Tam ke udahan dekabo.